Bilo je dobro zazimilo, već je bio decembar 1463. po miladu, kad je ugarski kralj Matija Korvin provalio kroz Bosnu sve do Ujajce, koje se u maju te godine bez borbe predalo sultanu Fatihu. Kralj Ugarske odabrao je dan napada da bude u petak. Sa vojskom je u prikrajku iščekao da nastupi podne. I kada je započela džuma, Ugri uđoše kroz širom otvorene gradske kapije. Nigdje živi duši. Što je bilo muška, što Bošnjaka, što Osmanlija, sve je bilo na džumi. Mađari uđoše u grad, a zatim pokolju sve. Vijest o strašnom pokolju ozlojedila je sultana Fatiha. Jedva je čekao proljeće pa da iz Stambola ponovo krene u Bosnu. U tom stiže glasnik da su Ugari udarili na Zvornik, da se taj grad još drži, ali je opkoljen. Sultan naredi da se ojača granica na sjeveru, na Savi, pa su Ugri u Jajcu bili u potpunoj izolaciji, a on podiže glavninu vojske i krenu na sjeveroistok Bosne, ka dalekom Zvorniku, da spasi tamošnji bošnjački narod i Bosnu učini nedodirljivom iz te strane. Na 15 kilometara pred Zvornikom sultan je namjerio konačiti u Konjeviću. Ime tog sela nastalo je po tome što su se ovdašnji šejhovi školovali u Konji, a ima i mišljenja da je prvi žitelj iz familije Orlović došao ovdje iz tog anadolskog grada. Od puta kraj rijeke Jadar selo je dijelilo poprilično prostrano polje, nazivano Konjević polje. U selu je živio sultanov šejh i musahib, Hamza Balija, a u narodu već zvani kao Hamza Baba. Šejh Hamza se već odavno bio odomaćio sa žiteljima Konjevića. Htjelo se da je sultan Fatih s konja zapazio da stari šejh s volovima ore u dnu sela, u tom polju. Začudio se i poslao da orača izvedu pred njega. Assalamu alaikum. Alaikum selam, veliki sultane. Bujru? Lako si mi nešto umora. Šta je bilo? Reci, zašto oreš bijele brade? Zašto nisi uranio? Pa zašto si zakasnio? Uranio sam, sultane, ali Bog mi ne dade. Tim riječima je sultan prekorio Hamza Babu. Zašto se nije ranije oženio pa bi mu sin orao? Šejh Hamzin odgovor značio je da se na vrijeme oženio. Stekao je i sina, ali da je sin podignut na asker, na Zvornik. Pa ima makar gdje mu safne prespavat. Ima, kako da ne. Bujrum, eno moje kuće. Hamza Baba sav sretan pokaza prema kućama na uzbrdici. Kad se sultan s pratnjom na hitrim konjima primakao selu, tu mu susret izađe Hamza Baba i pozva ga u kuću. Sultan se nije dao zbuniti time što je starac u međuvremenu uspio ispregnuti volove i pješke stići prije njega. Kada su završili sa klanjanjem akšama, upitao je: Nego, da te pitam nešto. Znaš li ti gusku čerupati? Ako bih je imao, pa znao bi je i u torbu nekom. Guska predstavlja hranu i odmorište koje se nudi musafirima. Hamza Baba reče da bi rado izmetio putnicima kada bi imao sredstva, odnosno kakav vakuf na raspolaganju. Sultan je prihvatio šejhov odgovor kao potvrdu da se Hamza Baba svojom predanošću vjeri uzdigao na deređu posebnih Božjih miljenika, te je namjerio omogućiti izdržavanje njemu i dobrim ljudima s njim. Ujutro, odlazeći, sultan podiže dlanove i reče: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hvala uzvišenom Allahu dželešanuhu
na ovakvoj Bosni i ovakvim ljudima. Da dragi Allah da, pa da Islam živi ovom narodu bakijem zauvijek. I da dragi Allah da ovako dobro ugošćavaju dobronamjesnike. Nakon što ujutro isprati musafira s vojskom, stari šejih pod jastukom nađe svitak papira. Ne htjede ga razmotati, sultanovo je. Koliko ga je god konj nosio pod njim, pohita za vojskom. Kad je sustigao sultana, reče: Rasvijeti sultane, zaboravili ste ovo. Aha, našao si ga. Ajde, otvori i rastabri mi to. Bio je to berat o ovakvofljenju državnog posjeda naširoko okolo Konjevića, računajući. Evo vidiš šta ovdje piše. To znači da se ne smije otuđiti, niti da će se plaćati porez i ostali nameti, a da će se zauzvrat od prihoda imanja ti, Hamza baba, i tvoji potomci. Oni su dužni ugošćavati namjesnike bez ikakve naknade musafirhani koja ima biti podignuta. Biće onako što je sultan naredio. Neka vas sreća prati. Kad zvornik bio odbranjen, u potjeru za Ugarima, sultan Fatih posla vojsku sa Mehmed Pašom. Jašar Pašu ostavio je s vojskom u Zvorniku, da osokole narod i pripomognu u obnovi. Obradovan pobjedom na Zvorniku, sultan se duboko ražalostio kad se razaznalo da je u borbama, kao gazija, poginuo i stari šejih Hamza iz Konjevića. Najveći sultanski ukaz na kojim je on lično ispisao svoju tugu, odmah je ispoštovan i u Konjeviću podignuta prostrana musafirhana na boj. Poslije je sultan Fatih s još 2 berata potvrdio prinadležnosti i obaveze koje je prenio na Hamza babu i njegovo potomstvo. Eno i sad, pri kraju kod sela, pored asfaltnog puta prema Hrnčićima i Bratuncu, turbeta s kaburovima Hamza babi i sina mu Mustafe. Na jednoj strani Hamza babinog nišana uklesan je topuz, dok Mustafi nišan ima vojnički saruk sa uklesanom sabljom na jednoj strani, a na drugoj je štit. U knjizi Hamza babino turbe u Konjević polju, Hafiz Mustafa Mehić piše da su četnici tokom posljednje agresije pokušavali srušiti turbe. Kada im nije uspjelo, poturali su požar, ali nije gorjelo. Navodi da su Srbi davali velike pare svojima da srušuju turbe. Prvi se šlagirao, tako i drugi, i više se niko nije usuđivao. Ali spalili su musafirhanu, za koju se pouzdano zna da je bila najveća i jedina preostala na prostorima bivše Jugoslavije. Zatim su polje proglasili izmišljenim imenom crkvine i podigli crkvu na vakufu najvećih sultana u Avliji preživjele Fate Orlovićke. Sultanu Fatihu, Hamza babi i njegovim potomcima proučimo Fatihu.